na Serevou and Viti FM, Kotiani Vikemnio Tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka, now available in cans. Yagora Viti FM 92.2 FM kamidha ngai kachi weekenda na mbongi vina nikuwa ndono magitorti mai na wasini ngauna nikena ndo mai vonga voqavoutaki ndo mai basi kataki tapo ditela kina na bei Serevou boiso rando vakarautaka mai na bei matasere ndo bonua tunda balabuni ngauna rando tuwana binaga kina na bei ngani sere mengani tikenta bebaka ndo na sere ndo sageronga do tinga ngori na sere ni tumbu na visi yaki ndo taratu na ndambula na nanda no mutu nanda bonua wakina na kena iwa rau na beka kila ikina rando no mutu mai karando musiti ratu o ira na bekanda o ira na le nanda bobale ratu mai bonotani na nanda bana no tu mai nanda bonua so matangali sere rando mulia na ve matasere ratu go nanda bonua endo kotali sumo na nanda bana nanu kina nanda bobale kina nanda mateni tu kina nanda bonua kina nanda lotu na vei singa ke sara ia nanda Serevou na mbongi bina nikuwa babana kina vale bo ki vei kina kabani on Paradise Beverages tribe ni lukina ken na bu nona veitokoni chiko weekenda rawa ni mbo mai bonga bo telikina endo tal nanda Serevou na mbongi ndai nanda Serevou na sikena noa nanda Serevou tale na kai nikuwa ngona ndomaroto ni lala na somo kina sau nongu tangi modia
men noda binaka en mbongi binani kuwa ko ndo talaga na Serevou metakini ndo na parokarautaka en mbongi binani ko dosa na midal tungani kina na matalolo ngori na tukana uma mai FSM ya bambola tukani ngori Micheli Roy ati sawana ni bole binaka bambola dal tukani ngori be onisi boro rarivi mbole binaka tau bina bole bina sema chukumai o bambola dal tukani ngori be roton na nogu tau artau sema dal tunga mengori mai nakawanga sabu bia Serevou ka ke mere ke nandui watira tau na bono ni titi ngori sena sebali farm o ema ke usa ke ira na boys matapitoka ni ratiko na mbulare hall mai nakawanga sabu wera ni mitinga meni sakeo bambola tanto ka ni ngori Chesoni Ramasoli Arnayan Ramatagali mai na yellow cab taxi ngori LT4815 ori ni binaka sana on to ngani ngori mbongi ni kwa bambola tanto ka ngori Vitori katinai mbula binaka en yatukuka mbula binaka ndaro ko ser mandai na Serevou na Viti FM kotiani vikemnio tribe Fiji's #1 ready-to-drink vodka, now available in cans. nanda Serevou mbongi binani ko saliga kamre ngor Viti FM 92.2 FM kami dangai kachi wabna kina wale bukina kabani na Paradise Beverages tribe ni lukina ken na bukuni na veitokoni tiku weekend mai voqavoutaki kina basi kata kita bo ditalai kina na rato Serevou ngo na matasere ngo na somo ke na sau nongu tangi modia na mbongi nene unisana ni michoni kina na nongu turanga ke na maramatau ni siama taltonga mai na mbongi ni kuwa bambula taltonga ngor bisairu sikina ni mbole binaka ba kina be tina ibili dola binabina ni mitinga ni ngore pandra mai mba na rai ombu ame bote ki ronga na los ngori
en sinu kama lei Emily isa binandu na vale na sema chumai ngasa upete ni mbule binaka tau vakina wa mimbinga na binani mikibe lautiki Victoria mbule binaka tau au tutunga o kemuni en mbongi binani kuwa kibe remeo tamai junior kei tuibonwa tukana umwa kena ngomeno muni Yes, machuka na benani mena mboga benani ko Jos tu lo mbole benaka Joshua Lania ta kanisi ndombole benana sema chuma na mboga niko Elizabeth Morris ndungu ndombole benaka ema wanga bagatonga ndombole benana mena nimeganiki na bubale zimbambula mai viro ke na bubale na mbole takimbureta mai nabulwa mai mbureta mai awalawe wano ni bina tele ke mandawe na mboga ndai andi ema modai watu na huku ni mbole benaka isaparo ni bina tal tonga ni bekemni Sairusi kina kei kali ndo mbole binaka ngasa upete mbole binaka tau binabale buna sema chukumai ben mati walu ndo mbole binaka tau bono ni binatal tungai ni beke ndo mena ni mangani kirango de meme marika o ju api miki mesa keiti ina roisi ya bo mbinga berto mai nandua woinu no membwa na be ina ni mingo filo mbuli mai mbau mbole bina mai senganga Anita Miss 5981 mbulebina aisia koroi ngango is mbulebina aisia koroi mbulebinaka ngande lesu ki tubalu mbulebinaka mai lakamba mai lau en mbongi binani kuai wadu ni binatal tunga di bikemni wambula tal tunga ni ngori bi ngande lesi ki tubalu mai lakamba mai lau oi mai waitambu malo kilioni atu itumbo mbule binaka ngo ngame patukula kira mengina ni mngani kira ngori ben mitunga beratu na yanra ya kabi tunga ngori my VGML Powerhouse Osabe Kiti Keisero na mbogini kuwa tasia tan round mbule binaka mengina ni mngani kina ave ira na ngoni buli ni namosi form 6 na ndambela chikuna nonra pepa next week wambibinga ve seri boteki meke ave na ni mitunga ngo o tasia ai bono ser mbule binaka mendela ware ngai I narabuka maisia sesianganga abambula taltunga ni bambula be J30 mbiu malombula yanu binabole bunasema taltunga mai ya budi bipale lezi mbugi binani kuwa
wa mbula tatunga ni Peter Horace Jr. mbula binaka se tau sema sar sume mai rarotonga na mbongi ni kwa na matatimi ni Velo Mani Brothers wa barauchinga na raro rugby sevens na mo ni madha ongoka isaba nudi binatal tunga ni bekem ni tau kin na bubale binabale binando sema tsuk mai na mbongi binaka be mbongi andi ema modivalu nauku mbula binaka tau mai na sabu na lawa mera baru ni bina tiri bikem do seru sikina ni mbula binaka eskina ke kali rombula binaka wa mbula tal tane gorbe seru situ motu mbula binaka tau mai orchid fiji saweni lo toka anda mbongi tsinga ba ni binaka ni ina kor mai nangu mu maduata bambimbi ngabe irna bobale ke sara ibu ni mako sia kaka sesoni ramasoli binabale bu matangali na bigara bigena ni mital tukani ortona ndreiva ni tekrisi texas stage 2 kaningem kati on tala ni kinango Wambole dal toka ngor betina ibili mbole binaka dola bina bina michiga ni ngoe vandra mba o narai mbu o ame watake raunga na lo sichinga ngori na silu kamalei Emily watake tina iden isebina nduriki ali vereti zabululu mbole binaka wale kutunga se wele kutu sala o vereti o liti ke sewe sanaila reimbulu mbole bina mai inandali mbole binaka wakili benzi turanga mbole binaka ai abuna yawa ngango mai nandi sabado di binatal telebikem do benzi na mbongi ndai zaba tal to kai no to parokaramu go ni Serevou ke Vodafone play na mbongi binani ko gena makamai no ndaya woni